алтындарының эме алтындарынан ала келет деген үмүттөбүз. Чоң рахмат сизге. Эми акындарга кезек берсек, акындарыбыздын алты болгон айтып бөжеке. Күнү алты болуп отурат, айтып бөжек жакшы ырыстап алып коюңуз келиңиз. Apa деген улуу турмуш баскычы, apa эчким алмаштыз. Apa деген алам бүткөн, сүйгөн жандын жакшысы. Apa бала кезде асап тарткан унагын. Бой көтөрсөң сыр чет шер унагын. Алтын апаң канча болсо кайгырбай, ар күлөгө канат кагып турарын. Apa деген ак үйдүн шаң чырагы, ар көзүңдүн акыл менен убары, ар үйдүн апакеси бар болсун, ал куруштай көшүн тоскон тунары. Ар үйдүн апакеси бар болсун, ал куруштай көшүн тоскон тунары. Алемиңиз ечип аттамалуу болсун. Мураса орду апалар тобунун атынан да бир жаштыкка белектер бар экен, тапшырып коюу деп өтүнүп келишти. Кезек берип коелу. Sizlerdir şu madaniyat hizmetlerine arnazdan bölümüne varmışlar, bayramızlar bilen ışıklar verir, varmışlar açınca sizlere ilgili kalayızmışlar, çıkarmadığınız soğukça bilgilikler olsun, ardayın şu jakşınızlarla çoğuşu türülü, varmışlar açınca soğuk kalayızın, anayken şu bizde, şunlara çeyin alıp gelip, isteyeceklerle söyleyip, necekeriz varıyor, necekeriz görürsüzsün, içindeki çakan kadar gaz varıyor, şöyle bir koyalım sadedinizde. Bağlap barıda düşündüğüm sıyırmakta yer olanlarga çın yüreğimde biraz çıldı. Старший группасында? Нет, Бекзаттын старший группасында. Окушуна бир. Койчу, кара көз кесем. Мени мага көз кошка чапкылап алма күнөдөн чимчик мени. Ой, сана орай көп көз. Анткени үйдө ордендерин чалып алгам.
Gülbakta degen ürünü daldır bu. Oşo, na bilesin mi? Bizim bakta, gülbakta, özgürlükten bir başka, sonunduğu casalık, kaçıp olaydım daşka. Sonunduğu casalık, kaçıp olaydım daşka. Oynadın bir atal, kızıp kavatalı, üydü uyku ağlaydı, kendi papalı. Üydü uyku ağlaydı, kendi papalı. Bizim bakta gülbakta, özgürlükten bir başka, sonunu casalım, kaçıp olaydır daşka. Sonunu casalım, kaçıp olaydır daşka. Kaçıp olaydır daşka. Senin canım doktor senindir. Ben seni kaçan gokkoş buldum, gokkoş sen de. Ben doktorum, doktor. Karakolunu aldın. Ne şu anda doktor demesiniz? Şundan şu gözümün gittikçe rahatlıcısın. Eğitim bari geç olmasına özüm su sevdim. O şunda Sarasya yuvarlıkta polis yolun altında muhtar neyse o şokta uğucaklar ne? Sen canım. Şimdi o da polis buradaydı. Çoluğuma demin mi? Aytıma değittim. Anken çeki çok suğumundan. Ondan o şu tündü ablam atam muhtar yapsam yemin polis tündü bu bakış bu da ödetti. Tündü polis bu bulaydı bolcu. O şu ona polis gele bu budaktı. O da böyleydi. O da polis gele kokuda, posan yeri dakılda, iki tohum maydada, benim genim kalanımda, bir aylarıp gelince, muncuk tohum boynumda, ilk aylarıp gelince, nayla koynumda. Bu tohum ne suları görsün? Anında bu всегда будет мама, потом я дадут. Пусть всегда будет мама, но потом я. Пусть всегда будет мама, дегенде, минуте. Пусть бегут, пускай бегут одни, а я не хочу бегать. А я хочу стоять в одном месте вот так, и все. Пусть всегда будет мама. Мама, хочу маму. Мама не бросит, а Россия ушла. Россия хотя теперь живой. Пусть всегда мама. Абы, sen ne bilmezsin, beş yılda ben ne bilmezsin. Ramazan'ı bana ben Tuğra sen 3 ustap durmandan кейін барам, kızım. Büyükleri YouTube'dan durmadı, büyükleri doğuda, 29'da ıslattığından beri gelmedim. Kalı var beni. Rusya'da gittik, bizim büyük oldu, Rusya'da varın, ne Барам, kızım. Bana 3 günden bilet aldım sen. 2-3 de uxtap тұрғанда мен уже uçup barıp kalam kızım. Karabaşım sadağa geteyin, aldığına geteyin. Oha canım, baram. Kim vardı? Men baram. Kimdi? Men özüm baram. Anne nasıl? Sana bopo ola baram. Sonra nesine kurup da önündeki, ona buldum, koyardı, tutuydu mama, koyardı. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда
мына burada отырғанда yaşaға отырамыз. Құдаларды кетіп сағатпен. Мамам келді. Коллегалар, олар жаңыр күнде тасады. Құдай қосқан құдаларым. Олар 2 ай мұрын шыққан, бірақ елмера құдаларым деген кісі қабыл, басылға шығып кеткендегі мен бұларды тоқтап қоймай. Бұға емекпейін депті. Атынан ертібейін деп, мұна бірінші орыс деп мен қосам. Құдай қосқан құдаларым.
bizde baldan hakkısından mutluluğundayım kudalar. Mutluluğu bizde baldan hakkısından mutluluğundayım kudalar. Kudalar. Kudalarla o kucaklısı hakkısını alıyor. Azıcık gezekliğin hakkında olsun, bizden hakkımız olsun gibi sakal. Özün yaşına çıkarmasını olup versin. Bugünkü bayramınızda kutlu olsun. Şunu meni televizyonumuzda emek versem sizlerge. Bildirçi kalarında gözüңdür karakterin karıktırıp, ütüydön ovasının zarıktırıp, köp küttüm sağa jetpey zalandım, jüresin kaysı жерде жарык кылып. Kütömün, üzbeyümün soňundamın, bağlay bel asıl zatın koňundamın, Jaratkandan suranan жалгыз nerse aman жүрgün eç wagtda oğurlarım. Özüňe işendim da kaygalandım, sen bolsaň alsızlıktan faydalandың, sağınıç kusalıktan tütöýt canım, bildirçi kabarındı, kayda kaldın. Rahmat. Çok rahmatla eski başlarıyıp ağabeyimiz jakşı oğullar çıkarıp geledir. Sözü verirken oğula ait. Bayramınızlar menen barыңыздардын Juajardan kim bilet деген bir tasirli жазылган söz var eкен, oşu жақында эле onu чыгардым. Ошо болгон аркылуу пендебизде барбыз, ушул ары отургандарыбыздын арабызда жакындарым жоготкондор бар. Ошолорго барып көңүл айтам, ушул жерде эме кылган. Калган жакындарыбыз, калган ушу көзүтүбүз барбыз. Ушундай жакшынакай иш-чараларда, жакшынакай эмелде аман бололу барбыз. Ушинтип жакшынакай чогулуштарда жүрө берели. Ден соолук каалайм барыңыздарга. Canıp turgan cemimda, oyumuzda yıldızlarga baradı, uçup barıp çok doluşa dağlarda, biz doşandoyuz can dibici dağları. Biz doşandoyuz can dibici kaladı. Biz doşandoyuz can dibici kaladı. Çay barata aylanı akırında bulutlardı aralar, adamlar da joğotular kırık boğur, dilindirip jürüntürdü yaralar.
çaçı cılım karadı kızıl boyasına gün girer jarıkçılıkın batıyken kan teriz kança yıldır yaş oladı kim bilir kança yıldır yaş oladı kim bilir kança yıldır yaş oladı kim bilir kança yıldır ömür kaldı kim bilir. Çok rahmat. Biz oğulcu dese, oğulcu, muzikant dese, muzikanın bardық түрі біледі, аспаптардың алтын десе өз жасатына. Бүгін аяғай орында сұрап атады, Исраил Ниязбекке кезек беріп қойған айтылатамыз, егер. Батырларым, бүгін жақсы күн, мәдениет күні де мәдениет күн белгілеп тұтамыз. Бүгін ынтымақ деген Қырғызстан бойынша таланттарды жолыққан біздің ынтымақ адаби музыкалық шығармашылық бірікмесі Қырғызстанды қамтиды. Орда Нарын обласы, Ош обласы, облыстарға бөліншілік кейін бөлінбейлі, үт бардығы бірігіп белгілі. Қазір бірі жетекшіміз бар, Йожар бар. Бірде Рүскүл бар, ан көрпем жетекшілер, мен барым жетекшілер. Қалғандары ise деген бөлінбеген жоқ. Ан главный режиссер деген біздің ұлы жана көрдіңіздерді. Біз бар ұзы ішіне құлағыз. Және главный нағылға içindeki rejissör, içindeki muzikantlar var. Ben bazı sizlerge 4 saat жазылған жан оқып қояды. Маданият, әрбір елдің күзгісі, ошол елдің ким екенін танытқан, өзі маданиятқа әсері азыр біле оқып көрсек тарихтан. Изертеден буындан буынға өткөрүп, Кыргыз элин ырдык үнү сүйүшкөн, комуз чертип чоор тапшырдашып, комуз менен дастан айтып жүрүшкөн. Бүт дүйнөгө талант менен таанылып, маданият жактан келет элибиз, Евразияда гран-при утушуп, бир качанга бөлөнүүдө жерибиз. Ынтымак деп аты айтып тургандай, бирикмебиз камтыйт бүткүл өлкөнү. İzdemüçü akınlar var, ırçı var, aktandaylar özleştirген tökmönü. Ынтымақ деп birikmenin atağı, az umakta elimizge jayıldı, sınaklarda sahnalarda görünüp, azamatlar, talantlardı tanıldı. Körkümüzdü açıklılar sahnalar, omuzlar ayıtı, kıçan başlanan, akordeoncu, kamçı, bundek, cırnallar, akompanyatör, güçlülerin maktalları. Çırpımada, uzakta, saçallar. Birikmenin geleceği aldığına, el tarasa hakkançılık kılmasın. Bir götürün talantlarını tutup Adanya gününü özlesin. Ana, Kırgızstan teatr jetekçiyiz. Ana şu jetekçiyizge, yok dedi jetekçiyizge anlayan bir 4 haftalar aytıp koyun. Çağır çabagan adam var. Çırından işlep yügürgön, çıkıp dursa talantlar çın bilenin süyüngön. Atına zatı jaraşkan, ajardı aytıp jatamın, yetmegin bağlap maydanda, ikisi kızı жазганын. Ынтымақ деп ат koyup, çoğulttu елдер talantlar, at başı batken kazarman, bulunmuştun bardına. En soluk şartқа karabay, en berip жүрөp bağlısın, çok saçlarga telege çıkardı yaşı tarısın. Ömürüm berip Kudayım, en soluk bolsun dayıma, ağın keyin bağlayız, arıba acar arıba. Çok başla. Ses orada götüre koysun, mağazat belirli olsun.
Sizin boyunca geçsin gerekli kaldı. Эми кычам менен айтып өйдөп калдым, төрдөгүбүз болордум. Биздин атактуу дастанчы эжекебиз айтып өзүнүн жолдошу кычам баш болуп, жакшы качармактап берсин. Bayramınızdan varlığınızdan bayramınızdan harlayın ders olarak olunur. Ayıp yüzünden bütün yetmez. Ayıp bir gözünün içine hoş toplanır. Teşekkürler. Burası doktor olmakları. Şair yaparlar. Gelin
аңайлабызга рызкын өз чыгарып келди эле ушул жерден Райымжан агага арнаган ыры бар экен, ошону окуп берсин, ошо көңүл бөлүп коюңуздарчы. Сизге алган чыгармачылык ийгилик, өзүңүзгө бекем ден соолук, ар дайым кыргыздын желегин желбиретип, дүйнөгө таанып жүрө бериңиз. Кыргыз үчүн күйүп жанган жүрөгү, кыргыз тили тапкан анын түнөгү, ардактаган бүт өлкөнү кыдырып, кыргыз тилин анык сиздей сүйөлү. Жан дүйнөсү аруу тилек таптаса, жакшы адам деп болот сизди мактаса, айткылачы бар maalamга жар салган, агайымдай ыр окуган мактада. Ыр окуса чын жүрөктөн берилген, бийик болуш алга сүрөктө минген, ар бир кыргыз Райымжандай болгун деп мен суранап кетер элем элимден. İsmailova Kunduz'aga alam tuğlar elden çıkan takşalıp, el altında kelepir'in atkarıp, LTR piramida kanallarına çıkarıp, İsmailova Kunduz kelet başkarıp. El şairlar elitler küşkü konuktu, arzumada iki jolu bolottu, alt taraftu urçulardı jetiktep, Kunduz'a kız öz orduna koyottu, ıntımaka kağlı tilek aytın dep, Taşlara bir çıkarıp koyup Makenbayeva alma bileceğe. Süylösü şirin sözler kuyular, ar bir salı sancıraday toyular, tarsıldagan tamaşanı mınday koy, talim bolup tarattınız kuyular. Alma bileceğe altığı aydı şölördün, çevir uz yanında barbo jörördün, ustak bolup tarbiyalandaşlardı, aşıp taşıp, öksür öksür göremiz. Razımız, Kuday razı olsun. Var boldular.
Burayımыздың қарта айтпайды, мені заманам атты шығармасын атқар беріп қойды. Гүлдесте қатары қабыл алып қойыңыздар. Bye.
başlarında Abdülgani eşi algan sıylығы менен kamçı meni surap koyup, tuttap koyup turan dele. Yaxşı kommentarya жазып turgan керемет ырлардын автору Abdülgani eşi Facebook'ta betim berbegen. Abdülgani kolegamız, kalemdeşizge çıkarmacılık, iyilik kalayız. Bugün kalgan sıylığı kut bolsun, bütkül jalpı cemaatın ıntımaqtın atынан kutlukdayız Abdülgani eşi. Salam aytıp koymuşsunlar büt cemaatın atынан. Sıylığı kut bolsun, jup bolsun, bundan çok sıylıkların neyse olsun. Sizge iyilik hurmatlı Abdülgani, jalpı cemaatın atından. Var olmuş. Rahmat, biz şu Abdülgani Eşiev'ten sözünü жазылған сағындым деген жаңа шығарманы атқарып берейін. Ағай, сыйлығыңыз құт болсын, бізді көріп отқан болсаңыз. Жалпы коллектив сөздігі күтті алшатына келді. Азырбе Марс Мұсақын Матайымға атартып, жол тартып, көзің келіп қаптыр, өзінің жазған шығармасын оқып берсіз. Құрметті тайпаластар, бүгінгі байрағымен құттықтаймын. Жалпы аман есен, денсаулықта болуға, ана шығармашылығы авторға ерсін, биікке ерсін. Hazır ben özümden orus diline çalgan durumda okuyayım vatan. Bulur Balkanlardan birinci festival usulü Ahmet'den Balkanlardan Akela şahlarla Akbilite'de Almanak'a çıktı. Zinle Raskolyan'ın yerlerinde zaten şunday Ahmet çıktılar. Orus okuyayım.
Жартылайла барымыздар кымсышка ылым алып келатканы менен кичине башка тилдерде окусун деп ушу атайын орусча жазылган ылымды окуп келет. Зимняя рапсодия. Припорошена, приукрашена матушка земля. Подарила шубку белую, зимушка вина. Все свои владения, леса, горы и поля. И ласкает Дед Мороз, ночью отходя. Белый шапка гор лишены, елями красуется. Синее небо гордый Меркурий, зимушкой любуется. Волки серые ночевки, стаи отдыхают, а улары гордые песню запевают. Под болезником Берзорги сладко спит медведица, медвежонок маленький на груди пригреется. Норкой сладко чмокая, лёж с ежикой лежит, на скале архан дозоре все округу сторожит. Только рыжие ребятчата шустро скачут по стволам, прошлогодние запасы проверяет под закрома, а ворона черным цветом, оттеняя белый мир, на ветке держит в клюве у лисы отъятый сыр. Вот сороки белобоки околесицу несут, от экспресска звери, птицы опрометчиво бегут. Королевским мягким шагом стрельский ваш бережет к реке, за собой залетая все следы на дикике. А мороз опять крепчает, реки обращаясь вперед, тихо на копытах сладко, словно еле мед. День другой из-под покрова, и вот след свой путь пробьет. Зимушку, голубушку, и спас не придет. Азамат чоң рахмат. Мына бүгін Жакшынакай сахна ажары деген сыйлықтар отырған бізден жаңылып, қызымыз кетіп, Жакшынакай сахнаның ажарын шығарып ұрға берсін. Исбай Абдықабыл ағалысын. Elesinde karap tursam sürüttüm, esketip şök güldün cegi gül öskön. Esinde bir geçindeki sırdaşı sorup çıkıp bu sözlü yıldız bizi kana karaşır. Beni senden seni benden talaşır. Oynap güldük kop göçürdük carhanım. Yetkeni çekti appak olup da anadır. Öpün sayın narılar,
Erdoğan'da 15 Respublikanın ırıqda жүрчүлük biz hiç kaçan boğurduş ellerimizin ırlarını unutmayız da alıp жүрөбүz da münazır sizlerin alımızları da Özbek elleri. Azamattар эми мына алыстан аттарды жол басып Дайырбек деген акыныбыз келип калыптыр, өзүнүн жакшынакай чыгармасын окуп берсин. Кыран кыргыз кимеле булут элек ааламды келип жүргөн, жалын элек токтобой күчөп күйгөн, жылдыз элек асманда жаркыраган күн болчу баарысына бирдей тийген, ай элек караңгыда жарык болгон, суу элек дайрадай тышып болгон, чагылгандай кара жерди тешип тынып, эл элек чоолордой бийик болгон, шаман
elek baş berбей утургулган, чилде болуп, чийир алып аяз урган, мөндүр элек бет келгенди койгулаган, туман элек туш каракка тегиз жылган, ызгар элек каймашканды титиреткен, жаңгыр элек чөлдүктү жашаңдаткан, шаркыратма сүрүндөй кыр көрсөтүп, борон элек бет маңдай болжо урган, жалын элек жайлары сылап өткөн, кайнаган булактардай көркө сепкен, тоордой калыпты ташка жазып, мөңгү элек жазын да жерге жеткен, куюн элек биримдикте уюлгулган, жер элек титиретип намыз чуудан, бүркөлүк булуттай күркүрөгөн, өткүн элек деген үчүн өңүрдү. Канаттуулар, жаңы күн, жаз жашоо өмүр баркы, канаттуулар күздө келип жазда кайтты, токой черге уя салып тукумулоо, табияттын бул да болсо аманаты, жан, шамал, корго балапанын, аба тиреп көндүрүп канаттарын, темир кылып, туяк куш денесин да тешип учуп көк асманды эр салын. Канаттуулар коңур үнү асман жарып, кайгы учун сабалап канат кагып, башыңдай тизилип соолмуспай, ак булуттун үстүндө барап калды. Күн суук таза максатыңар, узак жол, улуу сыпат тартасыңар, бир адамдар кетсек, эч кайрылбайбыз, аз терip жазга кайра. Yaşınakay hesaplarından din cevabınızı ruh koysak el uygun cevap. Jazadır amin toraman song saya
Medalın iyisi Bakim Ecevit Capsır'ın olup berse söyleysin. Bugünkü bayramımız kutlu olsun. Yani şu Uzun jolga tazimlerini olup bereyim. Ayesya bir özüme bağındım. Seni suyum, yetişin çağındım. Ulğaynanda ukuru yaşımlık çölü, yaştığımdım. Gündörüme sağındım. Bana tartam, sansı soyga çömülüm, can düğünümdün ırgağına ömülüm. En başkası arman olayım hiç kaçan, ıntmaktın çok göründüm. Kutlu olsun, mağmuran ulağım, güç demlerigen, sırları güçündanım. Gözüm ötüp, yer santamı kalgaça, tazim edip, başım deyip duramam. Çok rahmat kalemiz kuşu versin. Ama bize kilo burası okul olma. Sulu olur. Zaten nasıl yapacaksın? Aşırın bu kavgadan, bu kavgadan. Arman gülümleri
Çoluğum kızım